Uwanasa natayibambe atamukazi wanje bamutomera. Uwente batayibambe atamukazi wanje bamutomera. Atubona bateraniraho burundu. Bona bateranira murambwe umurundu gumwe. So hata mujati atacyo tukineshonga mujatwa kanyewe nanya nyonye no murimo gwanje. Ati nishubure myenda mwene nyewe nimba nintambara ndukuzo mbutare. Yes, alright, mwana wanje amazina ni MC Mashweko kandi program na Kibozi nkaburijo. Mwebare gumana watchinga Kibozi program ahari kuri Media TV. Mwebare ikimuro kwa ne kirungi munonga. Bitu takagira hare nyenda kubanza kubanjura abanywanyi bitu aba Ajestic Technical Services kandi abone bashanga umurembo rwite rwambariraha bakugira ngo waba nenda futereza miziga umunju ningashi urukwenda teka amamezi mu mashomero umarwaro n'ahandi hono mu maju business shanga ngo hata nonda kugarabya mo kakajya gatika karetwa ko business yawe ningashi nonda kugira uti burahama urukwenda kugata hati bo burahama ho yombekira ho urukwenda kugata ningashi nonda kusuba tails burahama ho na ho yombekire abantu bakoraje kandi bakoraje kurunja munonga kandi bakora aha kasente kake munonga so bakire ningashi batere aha nambo ya 0778 bishatatano na mukaga 9 nambo yenda 9 nina ubase kuba nogamba nabo nico kimona n'abankore videography nakore photography nabo bakugambira ngo iwe ino bugenyi oyino mukoro gona mazimano babasa kutere bushani kandi babase no garuka bakwatire video coverage so bapangise obeta bareta mukoro gwawe bine drone bine kamera ya burikika bine buri kimwe cyo rukwetenga cyo kura no tenga kandi bano bakugira ngo kindi na waba nenda kabesho ngo za mukoro gwawe ninga shor kwenda ho nk'abanyakatemba ninga shor kwenda ho kaba MC ninga rukwenda nabone babasa kuba kurondera bakonecting nabo kandi babase ko no batungira akasente kake munonga kukira kugira ngo iyo gambe nabo direct bakusenge so bashire nibasanga muri mbara rukwago plaza wa iTax Park iTax zurukishohora so bashire mukore business batera 0 bibirabira nambo yenda 00 ubase kuba nogamba nabo mwere murunga program na Kibozi yakagwe kagwire burijo nimejata kagwe kagwire kongaka ko karengeserize akagwe kagwire karengeserizaka umwise genda aza Kampala uyakire Kampala kibere kitira mezi nkamukage nyimaho mwene kuyakire Kampala hati abone musigazi so kuyabwe no musigazi we bikirizana umusigaza mu yatumwe nyone wajiriza nyowe turi futasa ati tukora maka ubwo musigazi no wagabwe no murumo so hata mujati atacyo tukineshonga mujatwa kanyewe nanya nyonye no murumo gwanje ati nishubure myenda mwene nyowe nimba nintambara ndukuzo mbutare uriya myata atacyo tukineshonga ati no mu atacyo nikirunje kandi nyowe nanye kuza kuruno mukazi ati ndane ndondero muntu kubasa kuba nakora amongera mukapito murumo hata myaticha ati fine ati nanye kirunje nimba ndi murumo ntukuma tujisha meetinga atoka atacyo tukineshonga bikirizana amutasa so hati omusiwe weta marwa afunaye mushijo ndijo omwabira mwine nansana ate ndijo hata aizamubona entebe hati kambona entebe nawo bikirizana nawakora nke cyakoze ruriya nawabira no murumo nawamutasa hati no kwatire magata uriya mutero wo kubanza mu yatati ati kandi aturinka yeti uriya mutaza ati kuno mukatara ati kuno ati mwene kwanga atika bire kugaruka ati motoka bire tureta teferire yo atikake mwene akabugo manaje ikaje kunumbarra nambara abona yendijo na wamushorwa hata wambara na wabire nakora Kampala mbone hati baba bashije bashatu ati kwaheze kabashije bashatu hata mushyi waguma nabazana mu ngeredo akizo wogwa munyatingiye mu katari wagire woriya ati zo woriya mu biha hata tujyo mbutaroko waryo wogu hati bari babiri basigana mango bari babiri batakwemanya bona ubwo bujyo muwe yasigana mango mukazagire mu katare ko nacyo bushije ndijo ati rwo wogu yaza amya katkanze mbutare biki hata riya mujate
mbona guma nabazana mu ngerejo nabazana mu ngerejo mbona kuko ruhanga rukisobwire akargo umuntu akayata aha atebye ko zirani bimara abantu wabiba wabahezaho mbenu ngaha hati nakurekura hata mwishi agabara Kampala mbenu aguma nabacanga canga ati nabacanga canga atyo kumara mezi nkatanaga mbena hati aga kagwerire naha hurikiza omwishi mbena ija kabera Kampala ariyo musijomwe atamja ati baza kuyati byo hata naza kuzati naza atinagenda naza mu Katare twaza mu Katare ati ati kagenda nawe ndisho tazayo arane munywani we nawo mukazi abari yaza wone kubiko mwazo baza mu kibara kimwe banywa basinda hata mukutaha habiri hatari hare munonga ashohora kaheza kushohora hata abwe sindo yona ajera kujata atamarwaga kumutara gate ari mu nguto omwana himbarga kuriya abera inepicha ko akwa ari akasari akuvuga amazire yo kuza kugira atogwe kanatorayo amutera mbarka goko kura habar kisas amutera wa bodana wagwa anangana wagwa kubi afutara hatkwika abantu bayibabengu yabwitanga bici bakaho ababoda bakanbiya wa boda mugezi wabo kibakugitara no bakana bagitara kugisereka wa boda bakumutwara mu irwaro so omukazi wo kuba mutemire yakanaferaho might yakanaferaho hatkahereze kufati omusubuye agagwa habire hine nambeze biraheruka kuteraho habira harume namba ezabari yabashija bashatu bona bireza kubatera hari kubabiha mbonu harugamo konka higuri yazo habira yogwe ogo mukazi munywano wabiragenzire nawe mbene yo mukazi oga bari batera amujyango ogo no mumanya ngwegwe muje musanga hana naha umuntu ogwi bamutemera yaferaho mbene ko heza kuko omukazi kayija amwihaho kuba mwihaho maiti bagitereza batere bushani bapostinga hata mukupostinga omukazi ogo wenyine wabiratayagire na wabiratara kumanya omushichogo wabo ninkaye abira munywano we wo mutawuni koko ine munywano wawo ko mutawuni kukato kumanya wabo ninkaye to kumanya natura nkaye just no reba nayija kuyatinyo nimbere ka side za retse nka hano muri mbara muntu kuyatinyo nimbere ka zakakoba kuka tokaza yoga ngo manye ninkaye mena tekaho ba postinga bishana social media bajengo omuntu akona abasa kuba namanya je muntu ogo ninga sabanyabuzare n'abanyamukago mubase kuba nimwija omuntu ogo bamutemera yafa hati kubaheza kupostinga ho bati abashija no manya bakaba bajyamerumo full time ni baba online umuri akana na terra hesum ujipikinje ati habaho cyo muntu ogo habaho cyo ata muntu ogo mazmat bamutemera no wakuri ninjara hangana wabena ndakucereka bona bakimanya bareba bishani so hatubona bavuga ogabe gyomwe tena kumanya mugenzi we bugyomwe namanya uwambara rwe kumata mukazi wanje bamutemera Kampala gambira abanywani bata mukazi wanje bamutemera Kampala uwanasa natayibambe ata mukazi wanje bamutemera owente batayibambe ata mukazi wanje bamutemera atubona bateraniraho burundu bona bateranira murambwe umurundu gumwe ati kubateraniraho bona bugyomwe ata mukazi wanje ata mukazi wanje ogo kuba mukwisa nka mutoka ata mukazi wanje none nisheje mukwata nkayibonda tayibambe ata mukazi wanje none nisheje asiba bashaka kwata nkabijera tayibambe ata mukazi wanje ata kagweraho ubwo hinduka reba ko atenci ato mukazi wawe ati kuyayo mukazi wanje ati yoni verana sana umushije ato mukazi wawe ngaho kana mukazi wanje tubanze mwetegereze cyo mureba amisho aba mure ati nuka atokukana mukazi wanje ati yoshiwe umukazi wawe kumwaka atokukana mukazi ati mukazi wanje kantuberana nawo kugenda tukazakikara tukantubere ntebe kana tukubera
Umwambara atamereka kubiha muri atumukazi wanje ati n'umushumza atumukazi wanje ati tubende turakubwambara amazima atumuza kuja mutatu n'umukazi no wanje abashije tubende tubatabukira mu muhangwe tubatabuka kwenda kurwana polisi yaramwire bazo babona polisi yaramwire bana abakazi ecyo nikitengesa ki abakazi murengize mwarenze karobigi kirengeserize kibiye tumaki mukwande mwarenga hakwana ninga sha ahakufera abashija cyarengesereza cyaza beyond wanyitegereza mazima mbona umuntu umwe kuko amazima kwemerera kiba bashija bashatu at least kare shorwomwe abandi bakwando nabwo magituje ngo yomwe kuko barakwate radio bajengo bakwatura umbezi uko kwemera kaza mu musheje ngo kamwereka ngo y'umukazi we muhwire cyhwire okazana oriya nawe cyhwire okazana aryogu none hati wagataho no barotekateka ngo no creating hoki urujya ngo nawe ko noja ngo beta kafire bakebugana ngwayebugana kahantu hamwe baterana nako ko kuteranire ho wafire ngo ubere cyhurire ngira ngo habere habaho cyaho bikuko kujya kwitana so mureke kutitanisa bakazumwe ko yaburi n'umushija marwa nogwe mureke kutitanisa bitahandi mwabare munonga kandi mwabare guhokinga program eji mwabare kugumana mu hokinga so ningambira abanyani banje abeshongozi hariyo nkabayizera yika hariyo nkaba Bright AB hariyo abeshongozi abanyani banje bingi munonga mbase ko ni muza Massive Records recording abeshongoro byawe na Massive Records kandi abo nibo bine studio yo murembe nibo bine byo mabirungi nibo bine sound bonire kandi nibo bine ba producer barungi kandi niwe kwenda kwega amaraka kwega kweshongora ry'amaraka niwe kwenda kwega ba producer niwe kwenda bakwandikira script y'eshongoro cyawe bazimazayo babasa ko bakorera n'ibindi binje barakora kandi we just bashyire base kuba noganira nabo ikintu mu kitamuzege ningashi obatera 0 5 8 bishatu 9 takakora bishatu 9 akora bishatu ugaruko utekeho 9 ahasigara ikintu kitambureje munonga otherwise mwe bari kuwashinga program cyoze na MC Masheko mugume n'umwokinga kuri media mugumeho mutakarwe birungi n'ibisabiri aha kuri media feel ankore